Bivša supruga Nenada Aleksić Vanja Ignjatović odlučila da na Instagramu storiju bivšem mužu uputi poruku upozorenja da će biti spremna da iznese glasovnu poruku javno koje posjeduje, što je i objavila javno. Vanja je, kako i sama istakla, pripremila dokaze u posebnoj folderu sa glasovnim porukama koje mogu ozbiljno naštete Nenadu. Potom ga je uputila da uživa u vezi sa sadašnjom devojkom Mijonom Jovanović i da se mane stare priče. Mislim da je vreme da čujete istinu vezanu za stan Nenada Aleksića uskoro, a kada čujete istinu, pristajem da platim poligraf. Prenesite Nenadu, koji je na crnoj listi na mom Instagram nalogu, da imam ja jedno 30 glasovnih poruka, pa da vidite i čujete svojim ušima kako je mama monstruma rodila. Napisala je Vanja Ignjatović na Instagram storiju i potom se oglasila u obliku video snimka i poručila sledeće. Samo da poručim mom bivšem mužu: Nenad, uživaj sa svojom devojkom, konačno ste u stanu, bez kamera, uživajte u svom stanu, ostavite mene na miru, zato što vrlo dobro znaš, Nešice, šta si radio, šta si sve izgovarao, tako da možda bi bilo bolje da malo ćutiš. Nakon obraćanja Vanja je objavila i dokaz da posjeduje glasovne poruke Nenada Aleksića. Za sada se nije oglasio, ali sigurno neće ostaviti prostor da mu bivša preti.